Aha, idemo dole. Sad mi ovdje kad silazimo i pravu, evo ti tu. Gdje će drenjak? Evo ti ga drenjak. Gdje? Dedovača, evo ti ga drenjak. Tu. Mi smo ovdje. Gdje sad idemo? Pa sad neki put ovamo koji prestaje. A trebali smo da idemo od gore još ovamo, ovamo. S druge strane pa gore. A vi hajmo ovdje sad. Hajde idemo da se rada kad smo vi postavili ovdje. Pa ti se sad, kada se nalazimo u potoku, ja ću može neki put. Dole će da imamo niš potok, to je to. Dobro je da biju i da jedu. I da se okupaju.